Ngere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Komeza ukande subscribe niba utari wabikora, cyangwa se nibikoresha mu rw'igifaransa urebe handitse s'abonner ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu ajye ahita akugeraho. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kurasa amakompora mu bice bigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu Amajyaruguru, rikomeje rikaba kandi gukoresha indege zirimo zitagira abapilote drone. Umuvugizi w'ihuriro AFC M23 Lawrence Kanyuka atangaje ko mu ijoro ryo ku itariki ya mbere rishyira ku itariki ya kabiri ukwakira 2025 ingabo za RDC zagabye igitero cya drone indege y'intambara mu bice bituwe cyane muri teritwari ya Rucuru na Rubero. Muri Rucuru aya makompora yasenye inzu eshatu ziri mu gace ka Kisisire muri groupement ya Bukoma mu birometero bigera kuri 3 ugana kuri centre ya Rucuru. Umubare w'abapfuye cyangwa se bakomeretse nturamenyekana. Lawrence Kanyuka yagize ati ibitero byatwaye ubuzima bw'abasivili benshi b'inzirakarengane bituma abaturage bacu bahunga ku bwinshi. Ibitero bigize ibyaha biri gutegurirwa ku cyicaro gikuru cyabo kiri mu mujyi wa Bujumbura ndetse no muri Uvira. Mu ijoro ryakeye kandi drone y'ingabo za RDC yo mu bwoko bwa CH4 yarashe amakompora mu gace ka Buleusa gaherereye muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikare. Abaturage benshi barahunga abandi bifungirana mu mazu. Mu gitondo cyo ku itariki ya kabiri ukwakira amasomo yarahagaze muri Buleusa kuko ababyeyi bafite impungenge ku mutekano w'abana babo ushobora guhungabana mu gihe bajya ku ishuri. Lawrence Kanyuka yatangaje ko AFC 23 ifite inshingano zo kujya kurinda abaturage bari kugabwaho ibitero ndetse no kubarwanirira nko yakomeje kugenda bigarukaho. Akaba rero ari M23 ikomeje guhangana n'ingabo za leta ya Kongo n'ihuriro bifatanyije harimo Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi zitandukanye. Hanyuma mu yandi makuru atandukanye reka mbabwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigometse kuri Amerika yanga kugirana n'u Rwanda amasezerano y'ubukungu. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 3 kwakira 2025 bwigometse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwanga kugirana n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Intumwa z'u Rwanda n'iza RDC tariki ya mbere ukwakira zatangiye ibiganiro bya nyuma ku mushinga w'ubufatanye mu by'ubukungu wateguwe na Amerika mu kwezi gushize hashingiye ku mahame yemeranyijweho tariki ya mbere Kanama. Uyu mushinga wubakiye ku bufatanye mu nzego zirimo ingufu, ibikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Umwe mu badiplomate baganira n'ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza yatangaje ko ubwo impande zombi na Amerika zari zimaze kunoza umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu tariki ya 3 kwakira, Leta ya RDC yanze gushyiraho umukono. Yagize iti amatsinda yari mu biganiro yamaze kunoza inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, ariko mu buryo bubabaje ku munota wa nyuma Kinshasa yanze kuyisinyaho. Uyu mudiplomate yakomeje agira ati twizeye amasezerano na gahunda y'ubuhuza ya Amerika kandi ko igihe kizagera agasinywa gahunda y'amahoro igomba kugera ku ntego. Undi mudiplomate yagaragaje ko impamvu Leta ya RDC yanze gusinya aya masezerano ari uko isaba ko ingabo z'u Rwanda zibanza kuva ku butaka bwa RDC ku kigero cya 90%. Gusa amasezerano impande zombi zagiranye i Washington DC nta ntambwe agaragaza ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC. Leta y'u Rwanda inshuro nyinshi cyane yasobanuye ko nta ngabo ifite muri RDC, icyakoze ko yakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira umugambi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abafatanyabikorwa bawo wo kurungabanyiriza umutekano. Amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ashingira ku masezerano y'amahoro u Rwanda na RDC byagiranye tariki ya 27 Kamena bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo ingingo nyamukuru yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rwabashije gushyiraho gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi yari kumara iminsi igera kuri 90, ariko ingengabihe ntiyubahirijwe bitewe n'uko Leta ya RDC yanze gutangira ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ingabo za RDC ziracyafitanya na FDLR mu rugamba bihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibyo bituma rero bakurikiranira hafi amakimbirane yo muri RDC bagaragaza ko ibyo gusenya umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi biri kure cyane, nuko bikomeza kugenda rero bigarukwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka mbabwire ko bwa mbere mu Buyapani hashobora kuboneka minisitiri w'intebe w'umugore. Sanae Takaichi yatorewe kuyobora ishyaka riri ku butegetsi mu Buyapani Liberal Democratic Party
RDP bimuha amahirwe yo kuba yaba minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore iki gihugu kigize mu Buyapani. Sanae Takaichi yatowe nk'umuyobozi w'ishyaka RDP kuri uyu wa gatandatu. Hanyuma Takaichi wahoze ari minisitiri w'umutekano n'ubukungu azwi nk'umwe mu banyapolitiki bagendera ku mahame ya kera mu Buyapani, asimbuye Shigeru Ishiba wari umaze igihe ayobora guverinoma, ariko ishyaka ryari ritangiye gutakaza icyizere cy'abaturage kubera gutsindwa mu matora aheruka. Mu matora yo mu ishyaka, Takaichi yatsinze Shinjiro Koizumi, minisitiri w'ubuhinzi akaba n'umuhungu wahoze ari minisitiri w'intebe witwa Junichiro Koizumi. RDP iracyafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, bityo bikaba bigaragara ko Takaichi ashobora kwemezwa nka minisitiri w'intebe mu matora ateganyijwe hagati muri uku kwezi. Naramuka atorewe kuba minisitiri w'intebe, Takaichi azaba yanditse amateka nk'umugore wa mbere uyoboye Ubuyapani, igikorwa gisobanura impinduka ikomeye mu gihugu kigaragaramo ubuyobozi bushingiye cyane ku bagabo muri iki gihugu cy'Ubuyapani. Akaba rero ari andi makuru aba akomeza kugenda avugwa cyane cyane muri iki gihugu cy'Ubuyapani. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru. Umushinjacyaha mukuru w'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha RMCT Serge Brametz yashishikarije ibihugu kwamagana abahakana jenoside yakorewe Abatutsi, avuga ko ntaho ibyo bakora bihuriye no gutanga ibitekerezo. Ibi yabigaragaje ubwo yari mu kiganiro na RBA, aho yasobanuye ko hakiri abagera ku 1,100 bagishakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda bakoze ibyaha bya jenoside. Serge Brametz yatangaje ko abahakana jenoside bagomba guhanwa kuko ibihugu bitandukanye bifite amategeko ahana iki cyaha kimwe n'abigamba ibyaha bishamikiyeho. Yagize ati tugomba kurwanya ihakana rya jenoside aho ari hose uko tubishoboye kose no mu mbaraga zose zishoboka, kuko mu bihugu bagiyemo bafite amategeko ahana iki cyaha kimwe no kwigamba ibyaha bishamikiyeho ku babihamijwe n'inkiko. Yagaragaje ko ibikorwa byo guhakana jenoside bitakiri uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kuko bikoreshwa nk'umwanya wo gushinyagurira abarokotse n'abagezweho n'ingaruka nazo. Serge Brametz yatangaje ko ku bufatanye n'ubushinjacyaha bwa RMCT n'u Rwanda hashyizweho amatsinda ahuriweho agamije gukurikirana abagera ku 1,100 basigaye batarafatwa kugira ngo rero nabo bahanwe. Yagize ati twagombaga gushyiraho amatsinda twese duhuriyeho tukareba muri ayo madosiye turi kumwe, uko dufatanyije twasoje amadosiye 70 y'abo bantu bose bari muri Afurika cyangwa se i Burayi. Zimwe mbogamizi yakomojeho ziba mu gushakisha abihishe ubutabera harimo ko muri izo dosiye zigera kuri 70 bagiye basanga harimo abantu bapfuye, abandi bakaba bafunze bakurikiranywe ibindi byaha mu bihugu byabacumbikiye. Yavuze ko ubushinjacyaha bwa RMCT busaba ubufatanye bw'ibihugu bitandukanye abo bantu bashakishwa baburanishwa mu nkiko z'imbere muri ibyo bihugu cyangwa se bakaba bakoherezwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.